श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बुधबार गुलागा सप्तमी खुनु श्रीकृष्ण त्यया पूजा आराधना याना हंगुदु ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग्य प्रणेता श्रीकृष्ण त्यया जन्म द्वापर युगे गुलागा सप्तमी या चाने जोगुले ठोकुनु या त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व चाया त मोहरात्रि धैगु ख थकुनु देन्यङ्क या कृष्ण देगले भगवान श्री कृष्ण या पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन याना व्रत चोना चोची जागराम चोरीको प्रचलन दु यलया मंगले दुगु कृष्ण मन्दिरे बुधबार सुथान्से भक्तजन त मोमो चोको ख दस जन्माष्टमी खुनु देगले भक्तजन त मोमो जुगु खासा थगुने नगुने दासा कोरोनाई कारण देगले भक्तजन त पाजुगु खा तुक्सी देगया दक्षिण र उत्तर पाखे भक्तजन त लामबद्ध जुया देगले बना पूजागु खासा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी यछोले सरकार बुधबार दैन्यङ्क सार्वजनिक बिदा ब्युगु खा